U potrazi ste za stanicom za punjenje vašeg električnog automobila, bilo da se radi o vašem domu, vašoj kompaniji, parkingu ili hotelu. Sa eCharge Cion serijom imamo idealno rješenje za vas. U ovom videu pokazat ću vam koja stanica za punjenje je najprikladnija za vaše potrebe. Zdravo i dobrodošli u još jedan video kompanije Šrak Tehnik. Moje ime je Markus Esbichel i danas vam predstavljam našu eCharge Cion seriju. Bilo za privatne, polujavne ili javne primjene, eCharge Cion je idealno rješenje za vaše zahteve. Za početak dozvolite mi da vas upoznam sa stanicom za punjenje Cion Home. Ova stanica je savršena za privatne primjene, kao što su porodična kuća, nastrešnica ili sopstveni parking. Ako maksimalnu struju punjenja odredi distributer električne energije, ona se lako može podesiti direktno na stanici za punjenje. Jednostavno uključite svoje električno vozilo i napunite ga bezbedno i efikasno. Proširenje varijante Home je Cion Semi-Public. Ova stanica za punjenje je opremljena RFID čitačem, omogućavajući samo korisnicima sa ovlašćenom karticom za punjenje da započnu proces punjenja. Ovo sprečava neovlašćenu upotrebu. Zbog toga je ova stanica idealna za polujavne prostore kao što su više porodičnih kuća, zajedničke nastrešnice ili parking u prostorijama vaše kompanije. Proces je jednostavan. Priključite električno vozilo, potvrdite autentičnost RFID karticom i napunite. Na kraju, dozvolite mi da predstavim Cion Pro. Ova stanica za punjenje je optimizovana za javne površine. Na svim mestima gdje je potrebno da se naplate procesi punjenja, kao što su javni punjači, hoteli, parkinzi ili dvorišta kompanija. Ako je naplata neophodna, ova stanica za punjenje se lako može povezati sa sistemom za naplatu. Zahvaljujući standardizovanom OCPP interfejsu i integrisanom MID meraču, procesi punjenja se mogu naplatiti jednostavno i bezbedno. Pored toga, može se integrisati upravljanje opterećenjem za do 250 tačaka punjenja, bilo statički sa fiksnom maksimalnom vrednošću ili dinamički kako bi se na najbolji način iskoristila dostupna energija. Proces je isto tako jednostavan. Priključite električno vozilo, potvrdite autentičnost RFID karticom, napunite i na kraju naplatite sesiju. Cion stanica za punjenje je austrijski proizvod, ima TÜV sertifikat i ističe se modernim, kompaktnim dizajnom. Robustno kućište je pogodno za unutrašnju i spoljnu upotrebu i može se brzo i lako instalirati. Unutar zidne kutije dajemo prioritet kvalitetu. Umjesto jednostavnog rješenja štampanih ploča, koristimo komponente industrijske klase. Stanica za punjenje detektuje potencijalne preostale struje, osiguravajući da vaše električno vozilo bude zaštićeno. Šta više, opremljena je sa više interfejsa, omogućavajući besprekornu integraciju u sistem upravljanja energijom, kao što je onaj sa fotonaponskim sistemima. Kućne i polujavne stanice dostupne su u varijanti od 11 ili 22 kW, dok je Cion Pro dostupan isključivo u varijanti od 22 kW. Za sve tri varijante možete birati između utičnice za punjenje ili kabla za punjenje. Važno je napomenuti da ugradnju zidne kutije mora izvršiti licencirani električar. Da zaključimo, Cion stanica za punjenje je idealno rješenje za bezbedno punjenje vašeg električnog vozila bez obzira na primjenu. Za više informacije o našoj eCharge Cion seriji, slobodno pogledajte naše druge video zapise ili nas kontaktirajte.